ушул Канбекова Анипе эже мындай көп мындай бир ушак айымдарды угуп жүрөм да. Бирок чындыгында эле аксакалдар, айыл аксакалдары мына бир өздүн жетекчилер ушундай баягы миш-миштерге кол салып, мындай кулак салбастан, буларды жакшыраак элестирип, жакшы жактарын көтөрүп чыгыш керек. Мен мисалы үчүн Канбекова Анипе эжем үчүн мисалы үчүн мындай жаман нерсени көргөм жок. Мен кыздарымды канча апардым, балдар, келиндеримди апарып төрөттүм ошол үйдө. Ошол мезгилде Анипе эжем иштеп жүргөн мезгилде өтө бир төрөтүүлөр дагы өтө тазалыктары беш ушунчалык билем мен наразы эмесмин Анипе эже үчүнчү. Анан киндигене деп, умайыне деп, бул эжени өтө бир неме кылды. Анан 40 жылдык эмгек баалабай анан азыр эми бул киши ушак үчүн анан мындай каралап, анан ат жүз мындай айыңдарды мындай ушак миш-миштерди угатабыз. Мен бул миш-миштерге кошулбайм. Биздин Авиз элинин тургундары оюбуз түз, Анипе эже мындай неме Авиз айылы тып-тыныч, анан биз кара мындай ойлогон немебиз жок. Анипе эже сарайында эле ушундай эле миш-миштерди угуп жатабыз. Бул миш-миштер туура эмес болсо керек. Азыр эми баардык эле баягы максат эле келип эмне такалат эми ана талашуу болушу мүмкүн, чурганчылык, уруучулук болушу мүмкүн. Муну эми анан деп мындай бир биз жаман оюбуз жок. Анипе эжени мен эң жакшы акушеркалардын катарына кошом. Авиз айылы биз тып-тынчпыз. Анан бир-эки эле адамдардын эле ушак айыңдары болсо керек. Анан мындай атактуу эле ажыгарган аксакалдар деп угатабыз. Ошол аксакалдар уят болсо керек деп ойлойм менин оюмча. Жаштыкта мисалы эл тынч, ондай сөздөр жок. Жаман жок. Эми ушул акушерка опытный акушеркабыз 40 жылдан бери эмгек кылган адамдын эмгегин баалаш керек. Бир-эки аксакалдын тилине кошулбай. Ошону ушунча балдар көрөдү. Азыр дагы бизге ошондой тажрыйбалуу адам керек. Балдарыбыз, келиндерибиз апарсак, жол издеп жүрөбүз. Төмөнгө эч ким келип иштебейт өзү. Төмөнгө келгенге опытный врачтар унабайт чеке жерге. Жок, дүрбөлөңдү кыпты. Биз ошого элдин бардыгы айтабыз да. Беките бирден чакырбай экени болбойт да баары. Билгенибизде Энди Анипаны эмгек сиңип калганда, Анипедени чөкөн балдары 52 кило атат. 52 кило атат. Onun балдарын төрөттүм. Анан биз шунча жашка кирдик 60ка. Биздин кыздарыбыз балдар менен келиндер керек атат. Бирок анаша ажы-качы шошо кишилердин сөзүгө биз жам кошулбайбыз. Агар ишенбейбиз. О интернетке чыккан нерселер баары жалган. Ишенбейбиз. Анипе эже жаштык мезгилинен келген бул жерге, мейнат сиңген, больница кылып путка тургузган Анипе эже болду. Анипе эжеден жакшылык көрсөк көрдүк, жамандык нерсе көрбөдүк. Фышканашка таяр болуш уят. Кудай кааласа балдарды төрөтөт, эмнан бияк кыздарыбызды төрөттү. Биз Анипе эжеден жакшылык көрсөк көрдүк, жамандык көрбөдүк. Больница кылып путка тургуздурду, башка кылды. Кайта өзүн Анипе эже чечинди. Өзү келип иштесин. Өзүнүн мейнати менен болгон нерсени акырга чейин дейбиз биз Анипе эжени. Кайтып келишин баардыгыбыз каалайбыз. Hiç kachon biri yok da törөгөн Анипе эжелигиден мына ошо больницада иштеп атат. Башка эч каерден келген немелер бу жерде иштей албай атат. Чеке жерде ким каалайт иштеген? Эч ким каалабайт. Опыттуу врачтар жизнь бу жерге келип иштебейт. Эми иштесе мейли. Ошо дүрбөлөң кылганда төмөнүн зонасына кылыш керек эле. Туурабы? Ошондо алты адамды топтоп алып эле, битте ажыны 3-4 катын топтоп алып эле, колу иштеп отурганда эле мана мындай кылдым да кыл. Мен түшүнгөнүм жок. Интернетте башы жок, көтү жок эле бир нерсе коюш. Mayli dagı yemede uçuraşağız dese uçuraşağız. Deybiz bırak özünü orada koysun. Emni kılağıdan. Rayonga bir şey geçse bize merze cezalız. Özünü orada da kasın. Kaçtasın o zaman. Yalnızsa eğer namustan Kuday'dan korksa tutasın. Hayarıga başka biri gelip işleyi bu yerde. Tuğrulda. Şokunu bilmedik. Bir sek para edek. Biz niye canımızda olalım? Biz tuğru sözde edek. Bizden bunun bir yaka bizden kelinlerimizge yaxşı töret oturgan, yaxşı kıray turgan doktor gerek. Emgegi singen adam gerek de var. Bir yerteki uğraşlar iş nese çeçelbay atar. Kichine oğurdum. Anan больницага бардым. Больницага барсам, анан мага 1-2 кыл кол. Анан оған колуну алсам, ашкызганымдан приступ берип өлүп калышыма кичине калды мен. Анан барганан араңга көрүндүм анан кийин ошондой болуп атам. Ашкызганым приступ берип атат десем, анан кандай көрүн шу колдордон экен ошондой болуп калдым десем, ким жазды дейт. Билбейм, ошо төмөнгө келген бир доктурлар жазды. Дедим, мен жакшы тааныбайт экенмин, билбейт экенмин. Эми биринчи жолу барып көрүнүшүм, анан 1-2 кыл колго жазды. Бирок ошо приступ берди да, бирок жокпаган көрүш сага деп шунт.
Aktı işte, karanı işte. Yani peki bizim bir tuğanımız emes. Bizi bir tayarlap kılgan yok. Yemge geçen gitmegan emes. Bir o deyin turu bağlaş gerek de. Yani toptaları 5-6 adam bolup alıp böyle Aygın 3 mesela takımda böyle uyuyor. mümkün ki sana keyin. Anan ona acilerge hem uyattı. Elde biriktiriş gerek. Öyle degende men daha bardım da. Anan. Ana Matayda kızına bardım. Ana hazır 3 yaşar, 4 yaşar oldu. Oşanda Kızılga sırası bayağılar aytı Kızılga bardı. Yolda da töre koy, başına çıkmasın. Durmasın. Koludan kevegen için yönetelim. Hadi maske işte. O ben bezin jetip jetpi. Kızılga jetip bargıça Endi ne bizden bir- ballar joldayla oşa torap koyup nime bolup kalıp Yok, maşinaya o başka hani benzin yolda tükür yama kıynalırsa oşanı o yerde törese boy. Olsam 4. töreşi yok. Doğru. Ops ne gerek? Hani pejere özü gerek de ya Sen de başka Korsan yaxşı kavlasıyla bu. ne başına ötken aytıp koydun da. Gelme endi şu. Bu endi gerek. Dasturxon çemez de bu. Gözüm dasturxonga bir gün tüzü bergidi. Bu adamdan adam gerek. Onu töret. Olma işlemez. Sağlığı boluş gerek. Hani o şu adamdan sol işte kızsın. Şunda öyle yaxşı olsun. Bizim seçe jaş. Yok, mayta bitasıram jarav aytapsa. Varsan Kızılkaya jöntet. Kızılkaya Endi onu yam aytışım kerek. Aytayım. Oğul jetkicem ne olat degi? Sen aytganda mayta bitta mesesirem jarav aytat. Oşa men barganda mesesire bar eken Kızılkaya jönötdü. Ana eken Matay ekebиz men Moskva içimede. O barganda jolda da töre koygan. Maşina için. Jetip jetpey. Hazır zamanda o tur emas da. Hazır bu kaysı zamanda yaşadı. Şimdi. Çingende. Billise değerli veririz. Aga sen bolganda jön. Mana men neçe balam töretdi. Ya. Anıqsa. Anık da ol. Hazır meni şurada kızım. Apam Mana hazır ülkem 40 kilo öte 4 balası var. 4 öten fiyatı oldu. Benim kızım Gülsük'ten kızıl kıyı vergeni kaldı. Hadi billise değerli veririz. Yapta olsun. Boganda nime. Atılganlar kıpkırsın böyle. Hani pejere ordunu bas. Başlanlar bozulganlarla bilip görüp nime bolayotganligini bunda analiz qilib yuribdi. Bularda endi men o'rganib aralab shundaman. Buna men yerim bo'ladi turgan. Endi ko'kran o'rtasida nima bo'lgan qachondan beri hozirlar bo'lib o'tadi. Endi men o'sha oldinlari qatorga borib aytganman. Do'stim, sen mana shu yerdan olsa qolasan. Shu yerda yomonda yoshlik sening mo'yningda azalilar yer seni yersidan sen aytganing qilib. Endi mana men yerimkan, jigarimkan keldim. Jigarim bo'lsa mana qalasadanman men. Boshqa birovlardan kelib to'g'ri so'zni so'ylaydilar. Mana yoshi 2 marta og'ziga borib keldim do'stim. Endi yerda ham qiynayotgan o'zini ham qiynavoy, bundan bilan qiynavoy. Shuni bosib qilib qo'yganim, vo mana o'zing ham aytganman. Endi mana televiziyadan qo'yib men ham qalasadanman. Yerime tatmayman, yersam tatmayman. O'sha yerda har qanday so'zlar bo'lib o'tadi. Shu qarshimizni chalgan onu bilmayman. Buna oravatlar kesin yerdan degan so'zlar ham bo'lib o'tadi. Men bilmayman shu mujogamda. Biroq uqqanimda shu yerdan tinchligiga, nimasi yaxshiligi, yomonligi sen o'zing mo'yningizda. Ikki taraf bo'lib tikalashtirib, bir-biriga yozib, buna televiziyadan deganda chiqib olibdi. Men ko'rganim yo'q, televiziyadan pedagogdan sonra. Endi miyada bunada bo'lib o'tadi. Endi men mundaqil vermem. Просто yerni tinchlikda olsun. Shu ishni shu yerda qo'zg'alib, boshqa qilib qo'ysam yaxshi bo'ladi. Turdi. O'sha yerda Ejenisinden İpanistan'dan şunu keçirip yaxşı vakti olsun birlikte işler yaxşılanmalılar. Sizlerden sorarım kireydi değil mi? Başka ne var mı? Sözler amançılık saklı olmasın. Hurmatli katta kichik aziz mehmonlar. Akalar, men bitta narsani aytmoqchi edim. Mayda hozir Tiyabo'yinda qand bor ekan. Bu qancha degan doktor hozir Hoji Abduqodir Oqsoqol Mamat Azam odamni to'plab Anipejan orqasidan har xil yaxshi yomon gaplar qilib yuribdi ekan. Hozir bu gaplarni ichim gaplashishdan ko'ra shu mana Oqsoqol bilan Abduqodir hoji degan savol o'tirgizib menga yarashtirib, tekst qilib yo'lga solish o'rniga bular yomon gaplar gapirib internetlarga chiqarib yuribdi. Bu bo'lishim to'g'ri kelmaydigan narsa.
hech qayerda to'g'ri kelmaydi. Musulmonchilikda ham boshqada ham. Buni bunday o'tkazib turib, yuzma-yuz qilib gaplashib, kelishtirib, yarashtirish kerak. Bu to'g'ri kelmaydigan narsalar. Bularni o'tib to'xtatish kerak. Bunaqa har xil panikalarga el uchish mumkin emas. Elni uchirish ham kerak emas. Elni to'plab turib, yaxshi gapirib, yarashtirib, ishlayotgan joyini o'zlariga qo'yib ishlash. Kechagi yangi odamlarni o'tkazib olib endi sen qil, bu ketsin degan gap so'z u bo'lmaydi. Bu ayoldan yaxshi taniymiz. Juda elga katta xizmat qilgan. Necha yillardan beri ishlagan, stajyam bor, hamma yo'g'i bor. Bizga ham yordam bergan. Allah'ın atışıp sularını adam üstüne sabul azberdi. Diyeyim, koşularına kılıp bir külöstürüp, evde ona hala mafyanın kötülmesini pazartesi gerek, evde aldaş gerek, bunlar kılıp, oğula bunu siz işte bir atat, 30'u 40 yıl oldu işte gerek. Hayır, keserek egin balanı biz kırmanlar kısa, bu iki üç ay yedi olsa işte gene şunu aksakaldık, şimdi basra bolu olsun işte. Oyaklar karıştırıp gözü buladı. Aksakallar ham, hocakallar hammasi to'planib kelib, o'tkazib, ana bejaniyamizni o'tkazib, hammasini yarashtirish o'rniga mana har xil gaplar gapirib, ertagani el ko'tarilib, janjal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Kim vinovat, kim prav, kim noprav bo'lsa, o'zi organ degan odam bor. Organda odamlar bor. Organ o'zi hal qila olaveradi. Hajga borib kelgandan keyin hajni bordi, oqsoqoldi, mahalla oqsoqol deb qo'yildi. Hajni borib ziyorat qilib kelgan. Mana bu tekis qilib hal qilib qo'yadi. Yaxshi gapirib, bolam sen g'iybat qilma, qizim sen bunday qilganday qil deb qo'ysa bo'ladi. Bu internetga yopishib, internetga chiqarish u nistoy kerak emas unaqa masala. Endi o'shanlar Yaxshi o'tirib, yaxshi gaplashib hal qilib qo'ysa bo'ladi. Ana bejani ham biz eskidan taniymiz. Men mana shu o'rgandan beri taniyman. Bu odamdan juda ko'p insonlarga deganda yaxshi degan yaxshi. Bizni opa-singillarimiz ham, ota-onalarimiz ham hammasi taniydi. U yaxshi emas deb olib odamni bir-birini urishtirib, g'aybiy gapini unga olib internetlarga chiqarish, u bo'pshim to'g'ri kelmaydi. Keldi, aka-ukalar, mana shu narsalarni to'xtataylik. Yaxshilik bilan mana shu narsalar hammasi hal bo'lsin. Oqsoqollar, men sizga обращаться qilaman, Abduqodir aka, hoji aka. Siz harakat qiling, mana shu narsalarni to'xtating. Qon gapirayotgan odamlarga kelib olib to'xtatib, yo'ldan urmasin. Kelib olib tinchitib hamma yo'lda hal qilib, yaxshilik bilan bitiringlar mana shu ishinglarni. Menda boshqa gap yo'q. Endi kelishib bir geldi kız koşalar fotoğrafını çekelim oraya kadar internet'e çıkarmayla. Yerine sürekli bu ecenin şeker evleri biliş gerek, Bağlaş gerek. kiraş gerek. Şurada yerde otobüsü mümkün emek yapasın bu. Aziz ahvollilar, aziz tiyokuylik insonlar. Men avval yoshlardan so'ranardim. Ayol yig'laydi. Ayolni qalbini esiz, dunyolarni qalbini ezgan bilan teng bo'ladi. Mana shu Hanifajon menga 30 yil ustozlik qilgan inson. Biz 30 yil Tuyabo'yinda o'sha Arvon rayonini tug'ruqxonasida medayim bo'lib, akusherka bo'lib ishlaganman. Men Tulan Qaratash qo'yga kelganman. Meni ustozim Asha Davudovna shu Hanifajon edi. Biz shuncha yil ishladik. Meni bilmaganimni o'rgatdi. Hayotga tarbiyaladi, ishga tarbiyaladi. Allohga shukur kam bo'lmadik. Men bir narsadan xafa bo'lyapman. Agar shu ukam Tuyabo'yinga ketdi, Qamchibek, agar sen ham 30 yil, 40 yil ishla. Tuyabo'yinga shunday sen elga kerakli insonligini bildirib qo'y. Ejami Tuyabo'yinlar siylagan. Ejami Arvon rayoni siylagan. Hanifajon butun Arvon rayoni, butun Tuyabo'yin desa Hanifajon tanir deymiz. Mana yaqinda gubernatorlar borganda, ismini ochilishi bo'lganda men borganman. Imенно shu ejami izzatini qilib siylagani borganman shularlar. Deputatlar kelgan, hammasi o'tirgan. Ejami shu ko'ksiga medal taqqanda men do'stlaganman. Nima uchun? Ejami ishlaganini bildi. Ejami Alloh siyladi. Ejami butun el Tuyabo'yin xalqi chatdek so'rib kutib oldi. Hojalar, hojakalar, hojapolar hammasi kutib oldi. Ey hojaka, siz shunda men sizni ko'rganman. Ejam quchoqlab, ey Hanifa, bardam bo'l, bundan keyin ham yaxshi ishlar. Bundan keyin ham sen Tuyabo'yinga keraksan degansiz. Hojaka, siz Allohning ko'rib kelgan insonsiz. Allohdan qo'rqish kerak. Inson bir-biridan qo'rqmaydi. Olsa bitta stolimiz olar, olsa bitta ishimiz olar. Lekin dunyoda insonning qalbi pok bo'lishi kerak. Insonning qalbi toza bo'lsin. Ejam ishga kirdi. Ejam nimani yo'qotadi? Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Ejamga shuncha tuhmat qilganlarga Alloh bor. Ey Tuyabo'yinda eli, ey Tuyabo'ylari, Tuyabo'yinda hojakalari, hojopalari, ey ejami kollegiyasi.
Ecemden fakat yaşlık gördüler. İnsan çukurga borsa, şu jardı oldiga borganda bir insonda yo'qotish kerakmi? Bir kelib tepib jarga tushirib olishlik kerakmi? Nabrotni ko'yni ko'tarmaysizlarmi? Eza hammalarga yaxshilik qildi, hammalarga qo'lda kelgancha yordam berdi. İnson bugün yegan nonini unutmaslik kerak. Bugün ichgan choyni unutmaslik kerak. Allohdan tilash kerak, insof tilaylar o'zinglarga. Iymon tilaylar. Qancha men seni ishingni shunday iyilik tilayman. Yaxshi bo'l, umring uzun bo'lsin, rizqing ulug' bo'lsin. Tuya bo'yinda sen shunday bir vrach bo'lki, senga hamma havas qilsin. Lekin sen ikkinchi oning bilan olishma. İkinci onini siyla. Qoqilmagan kim bor? Qoqilmagan, adashmagan kim bor? Aynan qancha rosa o'ylan. Sen endi meditsinaga kirgandirsan, 4 yil bo'lgandir, 5 yil, 38 yildan beri shu raddomda 28 yil raddomda ishladim. 10 yildan beri fiskabinetda ishladim. 2 yildan beri starshi bo'lib ishlayapman. Allohga shukr. Lekin hech qachon bir-birimiz uchun odamiylik qolsin. Bir-birimiz uchun insoniylik qolsin. Bu ishlar sen ham bir kun ketasan. Ijamda agar ayb bo'lsa, aybini yuvsin, aybini yo'qotsin. Kim qilmabdi? Kim? Bu dunyoda hammani aybi bor. Beayb Parvardigor, sendan so'ranaman, tuya bo'yin xalqidan so'ranaman. Ijam yuragiga azob bermanglar. Shunday yaxshi bir ayol biz ustozimiz. Boshiga bir narsa tushsa nima bo'ladi? Bir kun ejamni yo'qotib qo'ysa, kim ejamni topib beradi? Hech kim topib bera olmaydi. Har ejam bir marta dunyoga keladi. Qaytib dunyoga kelmaydi. Farzandlari bor. Uni ham o'g'illari bor, uni ham qizlari bor, uni kelajagi bor. Lekin ejam topolmay qolamiz. Men arvonliklardan, tuya bo'yinliklardan so'ranaman. Kerak bo'lsa ejamga yordam qilib so'zaylik. Ejam adashgan. Lekin ejamga yordam berishga nima qilib og'ritib, nima qilasan u bilan olishib, nima qilasan uni sudga berib, nima topasizlar? Hech narsa topilmaydi. Undan ko'ra birdamlik bo'lib, birimlikka chaqiraman hammanglarni. Opa singil, aka uka bo'lib, hoji aka, tuya bo'yinda hoji akasi, hammani birimlikka chaqiring, hammanglar aka uka bo'lib, qamchi bilan ejamni yarashtiring. Ona bola-yu bular. Buni tug'dirgan, dunyoga keltirgan insonni yarashtiring. Allohdan sizga ajr mukofotini beradi. Qancha bitta onangni siyla, Xudodan senga shunday ajr mukofotini beradi. Shunda sen menga aytasan, "Oyaji, to'la shu ejam" deb. Shuning uchun hammalarni men bizga chaqiraman. Yaxshi bo'lib ishlaylik. Bu dunyolar, bu stollar, bu mansablar hammadan qoladi. Lekin bizdan ham qoladi. Lekin insonni topish qiyin. Sizlardan so'ranaman, tuya bo'yinliklar, sizlarga bir qayra tushunib qo'yaman. Men Qalbek Doğan'ı pejeni köp yıllardan beri bilemem. 40 yıl ömrümün zonasında oşol жердин кыйынчылыгы чыдап, айлыгынын аздыгына карабастан өзүнүн кесибин сүйгөн адам катары иштеп келген. Буга чейин 2014 жылга чейин эч кандай биз эл тарабынан нааразы, жардам көрсөткөн аялдар тарабынан бир нааразы болгонду көргөн эмеспиз, бир гана алкыш алып жүргөн. 10 жылда Şeraliyev деген жаңы бүтүрүүчү эле келген. Келгенден эле мен анда Алипежен руководитель катары иштедим. Келгенден эле өзүнө ошо Төө Моюн зонасынын баштык врачтыгын сурап келген. Мен иштеп көр, ишин көрсөтөт сени, ишиң менен болосун деген жоопту бергенин түшүнүп кеткен. Динара Завылкова, мурдагы министрибиз Динара Завылкова зонасына келгенде ошол жердеги аксакал киши Абдыкадыр Ажы деп коюшат экен. Анан дагы ошол камчы Шералиев Динара Завылковага дагы өздөрүнүн замечаниясын айтып, жаштыгына карабастан жерде тарбиясыздыгын көрсөткөн. Динара Завылковадан дагы кабыл жеп калган. Сен биринчи өзүңдү көрсөт, иште эл менен дегенден кийин эл баары эле калып калган бала эле өзү. Эми дагы келип Төө Моюн зонасына ишке кирем дегенден баштап 2016 жылдын августунда келген болсо, ошондон бери элди тукуруп, коллективди бөлүп жарып, ушул иш башлабай туруп 40 жыл иштеген эженин ден соолугуна чейин зыян келтирүүгө чейин ооруп, ошондон бери ооруп өзү.
Emin kemçiligi şu adam bolboydu. Şimdi ançamıza kemçilik ketken bolsa kerek. Oşo tayerde kemçilik kim narazı bolgan adamlar bizde taap, karşı tukurup, kendisinde 40 yıldan beri starşı olmuş degen taap kılgan adamdı köp jalko işçiler jaman köröt. Bu men özüm tajribamam bilem. Жақшы атқа bir kamçı jaman atqa min kamçı degende oşo min kamçı jegender jaman köröt jetekçini, rükö meni başlap жүрген старшийлердин ошондой анча-мынчаларын таап